Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam kitab Afdhalus Shalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummiyil habibil aliyyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hazihi salatun al-aliyyul qadri. Ini merupakan salawat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Naqala Syekhus Sawiyyu fi syarhihi ala salawatid dardiri wal alamatu Muhammad Amir As-Saghir fi sabatihi anil imamis Suyuti. Telah menukilkan oleh Syekh As-Sawi dalam syarah beliau terhadap salawat ad-dardir dan oleh Alamah Muhammad Amir As-Saghir dalam kitab sabat beliau dari Imam As-Suyuti. Anna man lazima 'alaiha kulla lailati jumu'atin walau marratan, bahwa siapa saja yang membaca sholawat ini secara istiqamah setiap hari Jumat walau hanya sekali saja, lam yalhidhu fi qabrihi illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam kuburnya pasti akan ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.